Nakaliang juga riboy Tourism and Environmental Development Forum ngin pelong ya ka trekking haka sputerik mantau benai ko mo nakani kisi sajain ke bansalong nang tay na po pambirlum ngin le sapo penak kendeng ke badon ke krem lambit ke bengidang sudap kle hamen artsnem di mantau step ngin pelong ya ka trekking but hakate kasi kindon ki program ru hakate ke jaka hakaba nakaliang jong ka right nong lengdo kinong syat, kinong tem, kinong put, kinai ya ke entertainment. Bat ngi kwa ro ban kerpat ipi baru khoi ki pai ba. Kiba kwa ban le ban pej te ke krem kila ban wan ngi nyeli trekking lang ka te ke sputrik. Ini ai kejet ke jingcingai ke long pembahasan kilometer nang ni napo pambir lum ke lentir ke babha ban ngila ban pusuk sete ti ki bakwa ban le kinwan ban ye kendo yang nga la ne ki member jangka forum hangne po office don po nong po la ni kila ban ulet banwan dang step hakate ka sputerik namar ngi hab ban register ki kertek kanang mangila ban pendeng ya ka bam jo ki nongwan nongle te hakate ka singi i minister badon borom iba poleng do bo pe ya ka tourism in one ban long chief guest aka por kan arbaji bat barengkat lang bat i MLA jong nokpo bolong lokal MLA kini don lang kum guest of honor. Di nakaliang kariboy Tourism and Environmental Development Forum ikot iwer ipi kipai ba nong song ki bodon apo ka tem riboy be jungi ba pinwan manya karsan lem yangi manya slokti ban perlong ya kate ka penak kendeng ke bodon ke krem lang det kun ke we na ki tourist spot ba ka pertai kan tip ya ke jing don ke ba Mariang ka ay ya kan ni jaka baka don ka krem lambet ke baiternat baki don ru ilum kiwa ke scenery ke baiternat te nakaliang jugi ikot ni were pi hakate ka singi ba pinyuan simentala kulis